Il-Presidenza Maltija f'Jannar li ġej se tkun qed tippromovi mhux biss l-aġenda nazzjonali iżda wkoll dik Ewropea, speċjalment fejn tidħol is-sigurtà. Fil-fatt dan is-suġġett se jkun fost il-prijoritajiet tal-Presidenza. Dwar dan tkellmu l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Carmelo Abela u d-direttur tal-Europol Rob Waiwright li jinsab Malta l-diskussjonijiet bi preparazzjoni għat tfassil ta' pjan għas-sigurtà. F'konferenza tal-ahbarijiet fid-depo tal-Furjana, Waiwright għall-iskambju ta' informazzjoni se jkun essenzjali biex tinelep il-kriminalità. I think what is important during the presidency is that we promote more effective forms of police cooperation across the borders in Europe, increase the levels of information exchange, especially on counter-terrorism, for example. So with the presidency, we are reinforcing the structures that we have. Il-Ministru Carmelo Abela saħaq li matul il-bidu tas-sena d-dieħla se jinbeda ċiklu ieħor ta' politika Ewropea immirata biex tkisser il-kriminalità organizzata. Prijorità se tkun ukoll il-ġlieda kontra traffikanti tal-immigranti. We just saw how much of the criminal activity was behind this trade. We saw criminals all over Europe really flocking to this trade to make a fast dollar out of the unfortunate circumstances of the people involved. It's a serious problem now, and we have large criminal syndicates that are operating around Europe, in and around Europe, of course, and we are using the structures of Europol and other EU instruments to identify them, crack down on them, and arrest them as soon as possible. Bekk il-Presidenza Maltija se tkun qed tgħin biex jitkissru ċriki kriminali li tikomplu jitfgħu f'riskju l-ħajja tal-immigranti.